Ni werikiro wakwa murithiria umwega no ithirite wina kagita gakega ukambitikiria kithanangia kugwata ugeni kiri Ntheto cia Meru TV thaa imwe na ro kuri tariki 14 mweri Jwairi mwaka wa 2023 nkuruki gakurikira nombe kuthrogeta na mbere na kugwatanira na botu kurukira Facebook Meru TV Kenya, Twitter @Meru TV Kenya, kana komba kuthrogitwandikira kiri website yetu iria ni merudigital.co.ke rietwa ukambita Glory Mwirigi na jaja ijamwe jijara twithirite tugie kuthuranira. Achiari kugwatwa bariga mwarimu munene kirima Nchoma ende majani Poi twakethere kuma Nchoma mozi na Kinyoro twakethere mayani tuina kandi cia cicio iriao na tuina prove ecio mwarimu narete ciake no atwambithie no turacia ina twitiramba kwe kintu kingi kuria kamba bai ya mayani. Akari kuandamana Meru kunku barabarene kuandami kuelekea majengo. Kilio chetu ni barabara hii. Tumeumia na vumbi, aturali, atufanyi biashara, sinasimama sababu ya vumbi. Watu wa biashara wanafanya kazi hapa, wanapita na maroli wanatufunika. Meru kugwatanira na ndiguru ngima kukungwira ntuko ya nyanya. Kulingana oni ora mizi. Ntuko ebara bende na tiora bakwenda na ntuko yu. Wendo butuire ntuko yugeda ndiko bulimira. Intuko ebara bendene na tebara bakwenda na ntuko yu kabisa oguba kuthogitariria bwega. Murithirio mweke wa Meru TV tukiambiria na jaraja kinyite kiri metha yetu ya Ntheto ni ati miango ya ngugi ni rungamire gwa kagita gitimbine mutindo wa kangangi ni ontuma maandamano ja barabara ya kuma kwa Nthambi kaosh gwita majengo ira ikari tirimito kwa kagita na ina rukonkuru rwingi muno. Antu baba ibakuromba thirikari umbe kuthurwa igichumiria nikera ukomba kuthurwa bakibatetheria na kurima barabara eji na mpui nikienda biashara chao ikomba kuthurwa igita na mbere. Frank Monene na gututariria nkroki. Mathaja iri gutuka igukene gitimbe na gwita tauni nene Meru ni onto ba maandamano ja barabara kuma kaosh gwithia monka majengo na barabara ire thirito ikiandamaniro gwa kagita akari na barabara atumiri ba barabara je bagitariria baba thirito bakinyirika bunene biashara na kinyogi mababa mwiri no onto bakuthukanga kwa barabara iji iri na tirie nyingi muno na mitaro atora baba thirito bagitariria metha cia Ntheto. Kilio chetu ni barabara hii. Tumeumia na vumbi, aturali, atufanyi biashara, sinasimama sababu ya vumbi. Watu wa biashara wanafanya kazi hapa, wanapita na maroli wanatufunika. Manyumba yenyewe hatukai. Tumeumia, serikali isikie kilio yetu, watu angalia maji hata watumagi barabara hii. Lami tumeambiwa tutawekewa njia, ndio hii imekuwa mitaro tena. Tunakaa kama watu ya shauri yako, sijui hata ni shauri yako, sijui ni wapi. Tafadhalini, serikali isikie kilio yetu. Kila mtu ako na kifua, homa, mnasema kipindopindo ndio hii. Tunaumia. Hii barabara ya kutoka huku Kitembeni kupanda hii barabara ya majengo imekuwa vumbi tupu. Leo ni siku ya Valentine. Mimi nilikuwa ninapeleka maua, kupeleka nikaambiwa hiyo maua sijui nilinunua last week. Inakaa sijui imezeeka bana. Sasa mimi ile maua nilikuwa nimepeleka ilikuwa imepigwa na vumbi ikachapa. Sasa kupelekiwa ndimu akaniambia nilinunua last year. Sasa hiyo ni nini? Serikali iangalie hii mambo bwana. Kama kibanda pale naeka viazi matunda inakaa brown juu ya vumbi. Watu hawakuli. Gedhari nikieka pale wanasema watapatwa na kolera. Na ndio nategemea nisomeze watoto. Nitafanya nini kama serikali haikuji kutengenezea barabara, at least tusikie kama sisi ni wa Kenya. Kutoka pale kawashi pale mpaka majengo. Jamani watoto wanagonjeka. Tunapeleka hospitali tunaambiwa ni vipua. Itaisha aje kama hii barabara yenyewe? Ukiangalia kwa biashara yangu viti zenyewe zimekuwa na vumbi.
hata kuuza mtu anakupea order, lakini ukikaa kumpatia anakuambia ni kitu mzee. Ni barombete thirikari kuthura gitonyera gatigate na kuthiria thina njiri muria muthia niontu bone bakujiri kuthura bagitana nene are kinya aturi babara bethiritwe bakiaria na metha cia Ntheto bakujirite na kubagwatia antu baba ati baritetera uma barabara iji neke kinya bongo ta aturi babatetheire gutigira ibakona kia barabara injega. Sasa tunaomba kama ni county government na serikali kuu washirikiane kama na MP na governors ili tuweze kutengeneza hii barabara. Kitu kingine, watu hata huku wana ugonjwa za TB kwa sababu hiyo vumbi. Sasa tunamuomba governor afanye kila wezavyo tutengeneze hii barabara na au imwagiwe maji ili vumbi iweze kumalizika. And in fact, we are pleading to the national government kedane kusika na barabara ya kwanza mbegu teriau Mwankara Irinda ibaba didirie barabara to settle that problem once and for all. Onto barabara yu kinyawe ngoka, if you attest to that barabara edero uraitirie barabara yu etetika antobara beta kanisa na Catholic ibastri na mono gwita kanisa no na Sunday barabara yu etetika. Kwa I'm pleading to the national government, if they are listening and if you lead them, especially His Excellency the President Daktari William Samoei Ruto, afanye effort hiyo barabara watengenezewe to close that problem once and for all. Yes, it has not been the first time, not the second, not the third. Okay? They have been battery on demonstration utemto badikira. It's very unfortunate. Can't bataringete kura. It's very unfortunate to the, especially when we are talking about the Asla government. It's very unfortunate. Mabati kudikero bakaidora bakidhi ya barabara era ando bakadhiro barabara ikedo passable. Oh, weather road kia da matebe kia mini the weather road. Kwidra barabara yo gakuruka ukiuraga gukiaraga idra barabara yo kurukia. Okay, the national government is to blame here. No to antoba batanda mana the first time or the second time. Egitara keraito kegangi no bana mana. Egitara kawira ibakwa na mana. Egitenyara munye nkulingana no bana mana. So a pathetic situation dai antoba ibadikirwe. Na bara yako thikirwa toka join in. Toka batedia kenda badikirwa especially ile to kwalia mantoja Asla government. Kuma barabara ene kao shigweta majengo ntima westi ke shigobunge keno dhimenti tauni nene Meru nkeripotara Meru TV mbeta Frank Monene. Ngauga pole sana kirimutano uyu waria uri mbere kuthwarikire gwa ni unto bwatiri. Na tutitana mbere bamwe ba kariba gitumbine na giombo gikombunge gya South Menti nibo merete kuthondeka barabara iria igwatanaragia gitumbine na giombo nyuma ya kuinga barabara iji gwa nkroki ya mieri 6 bakiaria kariba ni bakoromba thirikari gutonyera na kureta ngwataniro gatigati eka akariba bakiaria ni bogite arimi kana urimi wo butukinya thokone ni untu bwa kuingwa kwa barabara hiji. Arigwa riu muntu gutuingira njira ri aituingira njira tutetheka atia na tutura turite nturene ni nyinge mono nuntu bwa utwika bana twina bo cukuru na tutiona kubaikiria nuntu njira ni yaingirwe muntu ari aira mwana wawe rukiri akaroka gucwa njira ri akamuitia njira akamuikia njira majani ni antu baba inge kinya tukajithio tuko njira rombo tusevanga na mpwe nikajira gakoko na tukirugura na arua ria twina mauntu jange ya witi nambere bwa ntora na mathiko twitana kajira aka na nandere vindi muntu atiravere all the way kilomita 3 kana 4 kendomba gwita ngugene mundene jwa kira gituthuretie ni ana bara ba bogeta batiombo thomitheria na bao cukuru ekirone nuntu rutero rwa mitene na teno ntumbo no buriko igotweka gutena barabara ya kumiria ntobau jireje twaingirwa aja batu ituremeto kuthuguma buru twegerio atathuguma twetera ntoba yumpu tobale ya mbesa ira twabale ya mbere kwatweka batekwenda tobaka matano ntu twina miranjire ne twaturo tumira batu twethiruka tugeta mwanka gaturika akwitune gandene ikenda tweja yumpu agaiti njire yiji oni methirite rio na tukimitumaira lakini kuri untu bwakinyire gitara kibanda kiambire gwakwa kuri antu bategerire bona njireji kibanda kiojura njireji tikarora kaire babanganira bainga njire
Daizi batu tume tasaindi ngobo lakini to atomera nasima tume abogeta west tutonye egoji west kenda tutonya kwetu na kwetu ne abogeta west katikati anto bale aja bara bainge baume no abogeta west lakini bantu reta kwa kitumbini anto baba ibakara baigire mamono bakiuga baitonya abogeta west kwao baitonya na saindi exhaust sari njira mbonete njireji batue tuna kibala na muro ne naja majani tutumba kwini kanona ndi njira nira ingirwe kuma uruterwa Imwe munala tue tukiya kibala ne kyamere mu majani nale chaka tikwa tutumba kwina miraja antuba yumpune aturi betu yabati kwa majani nyoba itairia bagitia wetu nande batumba gwitia tuna stress yembe anjireje kuri na antuba baingi muno njireje teshete egitarire njireje yario njireje taeja nine baraba kuyinga eji eja ni bajuju baubetu baba kuyinga kiribo bonde toko ruo gurite mundaja mugeni baraba kuyinga ne miunda ya bojuwe bari nayo na nibo barayinga barabara so njireje ne kuthenia ntu baba ingi muno ntu kinya ntu baba ingi bejete bagura miundaja na miunda uba migura iguru ntu barabara ne ario na toreromba na vere nene muno barabara yeje kareru goriyo mwanka thirikari yone suru ya barabara yeje twetage na maguru na ngari nini ire ikomba gweterera kusieterera ku mwankarera tukacokerwa macoke ja mega ja utuoni ora tugaceza ga services cietu ruterwa metene na metene gacezi nyamura services ciao rutererwa abogeta katukuromba riri romba atiri katurugurirwe njire no tuone agwitaira nuntu iturite thine gitarira aja ni bathikerie mateta jetu no turi ekuru itunogete bwa gutinda twairite mirigo twika mataikabu ibigo tuna kinya migongo twitetie na njira twiswana ara twitira winyinya kire antu kinya turi barabara yinga barabara ni bamenye njire ejite gutethia antu bau bangi bonthe kinya bo ni bagutetheka kirio inguromba kire antu baba batikathuganio tuuma bacoka kuija kuinga barabara ko atongire bara twina bo tutethanieni na nontu barabara ejerereta thina nontu bokwithwe mwankene jo bogeta east na west inkuromba mutongeria wetu mutembe imbiuki kuma metene na mutongeria wetu kiogora DMK ibagwatanirite kanyuma na betikaniria na nduza yeje tutemera barabara eje ende jaka twina enemies of progress ntureneje ko itukuromba inya turi barabange bathire ogua bete baturugurire njireu thirikari neje tuthithiria gutigere tumba igwita bwega kajira ka tutegero kinya ni ba Imwe na ba DMK kajira ka tunywa komborugura katutethi tutetheke na tutina thina na murajo wa muntu njira yoneka ithirerio ni thirikari ya county ya Madam Kawira na MCA na ofisi ya national government bakarenthi guru batuonie kyotore anto ba metene kana anto ba bogeta uratomba kugwatanithwa barabara itweke ni kuonekana na tukitigana ripoti tutete na mbere aciari kenda ba skuru ya Kilimanchoma ni bakinyirwe mbere ya koti kirindine nyuma yabo gwikirwa bitano ne muthenya jwa igoro bakirikana gukurunga na kwenia majani ja skuru kuringana na bamwe ba aciari bareba ikinyire koti ukuthikira Nthitango cia kenda ba bogite mwarimu munene na bamwe ba amemba ba mbundi eskuru barathithirie kugwatwa kwa aciari ba nyuma yabo kurega mwarimu endia majani jana Antonio batigire mbeche cia majani ni gutonya kiri account ya skuru aciari ba ne bakwenda mwarimu munene athamwe na mbundi ingi kuthurwa Adams Muturu wa Therenja na gututariria nkoroki Atiari kenda bathukura primary ya Kilimanchoma rendene ya gishombo katiganisti bekiri mpeno tukubo kwirerware kitumi na sababu ni atari bombere kwithira beketha mene thukuru na kwithira bekithimirira na mbene thukuru kiuta tena ora mwarimu mnene wa skuru ethera kenda mayani omba kwithia kithomba kwithia kithimiro kiri na mbe muntu kiombe uyu baba thuriro no bathuriro kithake ni tubamenya ko itu agethere kuma Jumamosi na Kinyoro itu agethere mayani tuina kandi cia cicu iria u na tuina prove ecio mwarimu narete ciake no atwambithie no turacia ina twitiramba kwe kintu kingi kuria kamba bai ya mayani womba kwiyo ikenjeriku amba baba yaka ya muthenya itu agethere oro muthenya turia tugithumba na kinyaru ari tubangite bangi baketha neko sikinge kendeleo ketha twato twinte tukiwatawa lakini raite konekana Kilimanchoma komete we kwendia mayani mwalimu ari omwe athureje ke kuthura no tuturia aciari ndete ntuko opening day ndamurana turarie musemanio twa aciari turanjuni school kayo kembere monkathe aturarie musemanio batu ka mwalimu tunangira kieto baina mbundi ufake no tuntemeta mbori wende meta fake tonga itu ni Joshua Mwambi sibo mustaafu
Uraritaire. Baina ndibindi chobiri. Bakeri na Ntheto Ntheto na njira mwanya jeri basukuru bangi bawite kamitira mbere kwithira kithuro ni mwarimu nithirite kithitire kinene mwana mwarimu wengo kiri ukura thukuru bakenda mwarimu kumba kwithira kiukuru takarira kiwatho bato tutathuri ni atiari nontoi thuri muntu PTA class 5 na ndemo mwana sukuru eu na seria 4th sindio Education Act 2012 wa muntu akithura as a parent as a PTA member na bati kwithira na mwana class ne kiwari kou na teni ngato yo anto batato baba tenana baba thurio tere anto beto ketha mayani Jumamosi anto bai kuingia bai kuona kwe anto bange beya baba batenda atiere mayani yake theta aturi kibanda na atiana kinya inde ya ikuo ko na choka baraua otio mwezi mwa beta atena power ibo bai na power aru anto bai na bo anto bange bakinyite bo bai na power cia kubra umera na bagita na mbere kwaria jeri baibombete kwithira bakiromba mwarimu kumba kwithira kithamo thukuru oraba orije mubunge wa gishombe katiganisi mporo abori kumba kwithira kibatethere kirontubu kenda thukuru mba kwithira gita na mbere ukurora bwite mwarimu na thirita kimengaratani bunene ya mwana kamiteke ni kuromba thirikari itutethie kiloisia tuicoke na mwarimu unwe areke kuingilia mantu ya aciari na kauri gekiuria mwarimu ri ni ataria na aciari na iba watabe kandene bunge na bwo itokwira MP wetu bwana mporo waburi airungurwa rais Ruto na Rigathi Gachagua na weba botethie beya na county director of education na sub county director of education tobwethie ithurano rukire tuthirio au baromerete tuthura mbondi enjea kenda cukuru twithira thina kou ndi uria mwesimiwa na intabeni one anto baba wati bakulukirwa nontu nwe eyanite kinya onda yo ketha mayani yau na kinya mukamitu netigirite kinya kithate mukamiti na kinya mwarimu konge na buo bato imbondi atiari kenda barombete kwithira kiwato mwanka tugeta ruoni barikite kumba kwithira kirukiru ne koche kirendene omutiari akende kana kumba kwithira kiraka shimbile ngirida ndatuka na mbondi ngiri 20 kumatiani mbetanda msimoturia wathirenja Narwa iri ntuko ya nyanya ntheurone akari na atori ba maoa ibaritete uge bwao ukoni ntuko iji. Amwana bo ibarombete antu baitheme na nyanya aba ntuko imwe. Ontu buraburetaga mathina kathomba jario mirimo na gutitimiro wa nkoro kiri anabari nyuma yabo gutejanirwa na iu ritigo kari mubangoni. Murithi wa ba na thuranirite ripoti na gutureterayo iri nkinyaniro. Kiumia giki kiri kiumia kiri kia anyanya kana kira barendene muno kira kijikene nthigurune yonthe ja kia Valentine tariki 14 mweri jwa ere antu nkurani kana antu mwanya ibetite na mbere kurita maoni jao iguru ria ntuku iji ya Valentine Day kulingana oni ora mizi ntuku ebara bende na tigora bakwenda na ntuku yu wendo butuire ntuku gethandiko burimira ondenda mtu akwenda ntukuna kwende mwanka oterio mtu akwenda ntuku Valentine yakyo mene okuthukiria maisha ankenda kwa manta Valentine sana ikwethira ntu kwebethera bena umuhimu bwa kwenda muntu ntuku we Valentine yake wewe ndo ntuku we Valentine ndo mwanka maisha yonde na tebo tora bo menene ntukwere Valentine yakinyo tukirio bwasokanira bono ranga bono kaswa bugawe tegerio kaso ndanda wenzangu okaso kwa ntuku emoko tethe ko neto mikafisa kaba muntu atoronga minyaye wengo nkorokia kwendwa ntuku emwe amwena bo kwebange bakuwa eu ne mbitho baithirite aendwa bao kana anyanya bao nikenda bakona inaba kabaumiria na babaligalia ntaenda na mpenzi wangu mahali tunataka unaona siku hiyo ndio mtu anakuja wanakula kuku. Huwezi kula siku yote, unakula siku hiyo na familia, unafurahia na watoto kama mimi nimepanga. Tutakuwa kazi ndio, lakini kazi ndaifanya siku nusu. Last year niliona vile watu walikuja, hata mimi nataka nifanye hivyo raundi hii. Nitafanya nusu, siku nusu nitoke hata mimi nichukue familia yangu tuende tukae mahali. Nikuwe na siku moja hata mimi nifurahie nao. Sisi tukiwa hapa tumejipanga. Ndienda atere ndaka isi yetu ni irathukire pio irio yange angekoro bateguraria kama kuhenga ciero rukiriro ruiro nkubendera Valentine embega
Bongwa ni baesi warembo na vijana wethe baina Valentine tena madharau poeta konywa nchobi poeta no ikwendana na untuko ya Valentine wende muntu royo mwira ntako endete kirera gyande na gyantu batire enda na baba kwendana ni wewe enda ntuko ya Valentine enda mwanko tereo na kwethera utienda nawe ni utiendene wa unatewe ya kwendana ntuko ya Valentine wambiria uthithiria mwana mane madharau Murithi wa banki ripotera Meru TV kumaja mirigone ya Igembe Mawa. Valentine tena madharau. Mutongeria wa Nthiguru Daktari William Ruto na munini wawe Rigathi Gachagua nibatongereria Kenya kiri mucemanio jwa maromba ja Nthiguru kienire kia mithako kia Nyayo muchini munene jwa Nairobi. Moroto munene jwa maromba ja juri kwerencha murungu ni wakaurithia mbura gututunyanura kana gutunyanura Kenya na ugwati bwa mpara bura bwitite na mbere kumata rikiuma na rikithwa. Akere mutongeria wa Nthiguru augite thirikari ya Kenya kwanza nigitite mibango ya kurita mbeo na mboreo kiri arimi aja Kenya akiugari na witikio nyuma ya maromba ja kiri mwathani murungu akagita kiao kia Kenya na kurithia mbura kwa wingi nikienda mpare komba kwithirwa ikithirandene ya Nthiguru ya Kenya. Mraithirio mwega wa Meru TV ripoti unire komba kuthwegi mpaka nyaka mbere ga wiki Meruki kana kumeria mata inchokerete nyenda reka itikuraja ngakorombote kethuro ukiumagaruka mutamboni. Ari no kumenya siri ya kwithirwa uri na biashara embega ne kwerutaniria na kwenenkanira kireo. Meru TV tugukinya engo kuwatanira na gukiria biashara yaku mbitigeria tukinyanie makinya tuthiuruke gontu mwanya tukimurikaga biashara enu yaku nini engo tumenya mainge na tuinambere kwa tukirutanagiria gukiria yo kiri mubango watu baitithanie owatanite nani Faminas wakimathi ake aga kwa Meru TV. Anuijerwe mbone Oduna kiatho kia mbathidikana nwirigirite kugita kiatho no kiriko kiriana baku baukorobo miaka 12 kwinama. Meru TV turejania ntu bwa kwagirithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giaku. Uri batara gutuma mbica intara muchia mwana waku tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ya kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku. Maandiko ja jatigakuruki 20 ni utukagemia kiatho kia mwana waku na akomwa mwago jwa muthemba agikongwira na chore na Nthiguru ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV chionere mwanya. Uri musiari na nukuri naomba wike mwana waku sukuru enjega Chogoria Milimani Academy turi aja ni untu bwaku. Chogoria Milimani Academy ni sukuru ire ijekene na gukorokia ana na nkoroki godibia bwega kiri mathomo jao kiri secondaries na universities. Alvin George Muremi. I scored 412 being the top scorer here at Chogoria Milimani. My name is Charlotte Truth Kinya.
I got 405 marks. Inatoanya toa anaba playgroup, PP1 na PP2, grade 1, 2 na 3. Kire bodas turinatoanya toa anaba kuma grade 2, mwaka grade 8. Ukenda kungwatina mwana wa kutoanya tuto turingire obisines yetu ntukose kiumia kuma Jumatatu mwaka Juma. Kwa mbire dhaiga tocharo kiri mwaka dhakenda chia muthenya. My name is Cyprian July. I'm the head teacher Chogoria Milimani. Let me say that as a school, we are very, very happy for this here results. Yeah, I'm Mrs. Ndega, the director of the school. Tunaomba tena that those parents with children who are grade 3 to 8 can bring their children to school here. Turi barabara ni alami kilomita 20 yake kumangeti ni Chogoria Girls wetitebo wa Makori Girls. Kumenya Ntheto nkoroki turiongera thimo gukurukira 0724686799 kana 0100485152 kana oturiongera kire website yetu iria ni www.cma.ac.ke kana otutumire email kere chogoriamilimani@yahoo.com. Turetereka na gaku tukamenyithie kiroto giako na tukombithie gugikinyaniria. Welcome to Chogoria Milimani Academy. Chogoria Milimani Academy, hiking to excellence. Karaja kuri na mambura twomenyaga twaigua maru kana rogoji na twona rurĩrĩmbĩ rwa ntogo ende bibionde ni bireketi na kuthingithuka na gukorokwa ni kagita nontobo Meru TV turiaje ni ontobo waku gutigira mambura jaku ni jagukinyira chore baku imwe kwa imwe gukorokera mitandao yetu ya Facebook na YouTube. No kwethero ni mambura jamorano, rachio, madhiko, mambura kanicha, birthday, pass out, graduation kana wekerwa dhombe kiria dhomi na binge kadhomba. Mambura jaku tukaje kiri mitandao yetu kuma mwambirio mwanka muthiana marija kuguna mokojo wako. Neu tukagemia kiatho giaku na gukua mwago jwa muthemba ugikongwera na chore hamwe na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurokera namba hiji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya. Chukuri ya St. Agnes Marega turi Marega Maithatu kuma tauni ya Mikindori barabara nene ya Meru kuelekea Mikindori. St. Agnes ni chukuri ya chongairi ya kimatho moja Meru na kinya ngima. Na nande tukinye kinetia kinya kile utarajo mwaru jua CBC na Junior Secondary School. Chukuri ya tutu na Arito Babu Den School na Descoras na nyatu na Arimoba Kongana. St. Agnes tunarere gaba ana na beto konogoka dhebate irachine. Ujukani ya bua January 2023 kile Junior Secondary School PP1 mwaka klasi kia mugwanja botete na mbere marije to neja kuganira mubuko jwaku kuma yamantu nkoroke tunge chukuru kana utringe thimu gukurukira namba ije 0725977114. St. Agnes School Marega, my education, my life, my future. Kugwata ugeni okairi na tutitana mbere mtu murume wa ukurugubwa miaka 65 kuma ntora ya Ntabarene wa ndiye Kinangondu gishika mbuge kia Imwe North County ya Meru na kuirikana gukua kuringana na ripoti kuma kiria ntoba muchi jwa bamututigi bogite Julius Mothe akuite nyuma ya gwichuria mundene jwawe ngoroke bogite mututigi atirare eganene amu narare na thina ya mathokanio mukire wa kunja na ututariria ngoroke.
Nintora ya Ntabarene kiki Gembe Central arabara okirete mbuna kimakwani nyuma ya mukuru wa miaka 65 Julius Muthe kuoya kalino sikira nkingo na wisulia mdene yawe na kuringana na mwekuru oke arua batirari na Ntheto kinya nunu mbere ba mama ni barari janirete hamwe na Muthe atirona na sema thwanyo ya na ki Muthe batu twatianire ro twarethie tubui na twakinya methene twarabia kule tubui lakini tuwe kumama torero nkindo no rambigire araita wisulia tukire mbete mundene mbete ngi mundene omte mutirimire ku Muthe woni mutanocia uyu Muthe kare mutori na tuiberu embu twendete ana skuru mbiberu embu ndawa ya gambe yembone bibi to biguwirwa mbu nkeya ndethira family yake ni tutete muune na wikiwa mbu ikiwa Muthe wisulia nirombeire ndona njire ya isulitie. Kuringana na andu bawe Muthe narari na misumbuko ya kiongo na baba tikumenya ni tumi Muthe yukete kalino sekira nkinga na sibaki mukuru kwithira kario narari musiureri biawe narara thina tunatura kwangwe tu na thuka mutwe itakwe itari mona rimo Muthe nethiritwe itari ringi kaena thina ya akili netherwa itwe kinyethira itari imwe na buja ringi akashua kwa hivyo tutomba kumenya biongo imbibi koshere kwithira Muthe iculitie na Muthe narathuka mutwe na naromba kuthomethia na bake tagu ndi arathuki kiakili na naramanenja into byake family Muthe isi sukuru ana bana no tukinyo mwe secondary nonge ende ndiwe ibatotethie bone muciyo yo Muthe ana baba te ate sukuru no tu ararua ndawa ciake aeta cio na njira oro akona bia uba na akona bia kuthomethia mwire ya Muthe ni yuketwe nyumba ya wekakwa ya Nyambene level 4 Nkiripotera Meru TV kuma Ntabarene irere kiki Gembe Central mbeta mukiri onkonja Twititana mbere chibu munene wa ntora ya kajuki gishikombunge kia chuka igamba ng'ombe county ya Tharaka Nithi nekite wirane bwa gutigira ritoponde baria baragerete kirasi kia binana mwaka muthiru ni bagutonya secondary nkroki na ritete mukana kiria sheri baria bambiritie kuingiria ana ba grade 6 kiria skuru chia otea na ubundi akikontubu ni mugaro na wendi bwa mubango jwa CBC na chokete akari konie urugi na onyoi bwa marwa matorene akiugo agundia ba tuthiritu batentiri ya kujukirwa matagaria ja marito ja kiwatho David Dagara Waiguna na gututariria nkroki Ibo wakayoke location Simoni mainge ugite botatongoria bathirikari bagatigera na mono bara baruthite gero KCP bakuthi cukuru irenjere maya gutigera kithomo giukura maturani umuhimu wa masomo. Tujue umuhimu wa masomo ndio inafanya hiyo ile julikane na wewe mwenyewe utambulike na hii mtu uko hapa siku ya leo uko hapa kwa ajili ya masomo. Tuko na bidii, serikali yetu iko na bidii na inasema mpaka kila mtoto aende shule, mpaka kila mtoto asome, na sisi wenyewe tunachukua hiyo kama mzaa. Tumeamrishwa sisi wenyewe tukiwa on the side of the national government administration, we make sure kuna 100% transition. Igwarira mainge rutite mukana kiria jari barana baba ruthite gero gia grade 6 bagenda bathi cukuru cha Kiobundi. Kuna kitu nataka kusema. Kwa ajili kuna wengine wadanganya. Ukienda polytechnic unasema ni 100% transition. Hiyo tulikataa. Hakuna kuenda polytechnic kama hujafika form 4. Kwa nini utakuwa na faida kwetu? Wakati watu wanaajiriwa kama wewe ni dereva ama ni mekanika unaitishwa seti za form 4 na watu wengi hawana. Kwa hivyo ni bidii tufanye nini? Tupeleka watoto wetu shule tuhakikize. Chiboyo akiwa gwira mwana wa grade 6 cukuru cha Kiobundi kenyume na watho bwa kithomo gia CBC. Kumekuwa na junior secondary school na kuna senior. Wengine sasa mtu akimaliza junior secondary school unasikia anasema wangu wamemaliza secondary school waende sasa vocation center. Hiyo tafadhali wazazi tumekataa hiyo. Mpaka mtoto amalize senior secondary school ndipo sasa kama kuna kategori nyingine anaweza enda vocation center. Hiyo tafadhali
tunang'ana naye na tuhakikishe ere orugi na unyibwa njobi ndege igwatho maingi na rutete mukana kiri baraba ukonanio na gionto giki akiugora kagwatwa gatho jeru etagarera kigwatho maneno ya pombe haramu hiyo tayari tumetangazia within 100% we are able to eradicate pombe haramu, na hiyo ndio waziri ametuamulisha leo tunapigana naye. Keripotera Meru TV kuma kaunti ya Tharaka Nithi toka Mbitandagara waiguna ntuko inka ya kinyuma ya mutongiria wa Nthiguru Daktari William Samoei Ruto kwatha minista wa ukaria bwandeni na wathani bwa matura aja Kenya Profesa Kithure Kindiki kuthamira Ntheto ya Rift Valley ni gukabanira na mikora iria ithukirire na gutiga bamwe babisa baborisi bakwite na kwangaikia kari na ndi thirikari gukurukira gatheti ya kithirikari ni bachitaniritie ati kwambiria tariki 15 cia mweri Jwairi avisa ba KDF bagatorwa itora riu ni ukenda guchwana na imaramari ibi ngoroki ibogite baka tonyera ndene ya kaunti ya Turkana, West Pokot, Elgeyo Marakwet, Baringo, Laikipia na Samburu. Ireni cho kaunti irumiri ni makarika jambithuko na wamba bwandithia amona bo Ruto na igikenwe kugwatira mubango jwawe atiwe atitikiria kweja na metho kiri kuona antu baba ba Kenya bakiangaikwa ni mikora iji. Pia Profesa Kindiki atoke ofisi Nairobi aende aishi kule North Rift mpaka hiyo mambo ya wananchi kupoteza maisha yao iishe. Na tumeweka mpango kamili na ile uwezo wote wa serikali, tutahakikisha wale watu wajeuri wachache wako pale wanajaribu kutuonyesha uri, tutapimana na wao na tutahakikisha kwamba hakuna Mkenya anapoteza maisha yake, na tutahakikisha kwamba kuharibu usalama wa taifa letu la Kenya, na sisi tutapambana na wao vilivyo. Ni ile ukora tulikuwa tunaambiwa lazima kuwe na handshake ndio sijui nini. That one I will not agree. We want to move the country forward, and we cannot be discussing always what is the need for the leaders. When are we going to have a conversation? What is the need for the workers and what is the need for the ordinary Kenyans? That's the conversation we must have. We as workers, Your Excellency, we must recognize the government as we work with the government of the day. The government provides an enabling environment for all of us to be able to do our different types of work in our offices. Government provides Minister of Labor for us. The government provides all labor officers throughout the Republic of Kenya, and the government recommends on what should be done as far as improving terms and conditions of service of workers are concerned. Mimi najua kwamba agenda ya rais wetu sio kulipisha kisasi ama kuangalia mambo ya nyuma. He's very resolute, anataka tuende mbele, and we build the country together. That is why he's very comfortable in receiving everybody and talking to everybody. La tatu na la mwisho, uchumi wetu, na yeye ndio ataeleza zaidi, uko kwa hali ngumu. President amepata mishumari nyingi kwa kiti kuhusu mambo ya uchumi wetu. Mishumari nyingi sana. Lakini hawezi sema yote kwa hadharani kwa sababu yeye ndio rais wa Jamhuri ya Kenya. Uchungu huko, mambo mengi yamewachwa kwa njia ambayo ni ya ajabu, lakini anavumilia kwa sababu yeye ndio baba wa taifa, na ni lazima aonyeshe kwamba there is hope and there is a direction and there is a vision, and Kenya will get out of it with cooperation from all of you. Kwa hivyo langu ni kusema tu, we are available where we have our roles as assigned by him.
Boga sana muraithiria humwego wa Meru TV mwakire utugukinya muthia jwa teto citu cia Meru TV thaa imwe ngocokire ngatho cia mwanya muno tubakwithura uraithirite Meru TV ndigakorwo tikethurwe ukiumagaruka ni untu miandarikite kuraja tukethurwa tukigwatanira o kairiritwa ukambita Gloria mwirigi.